Vhashumi vho terekaho vha Transnet vho ita zwa migwalabo ngeno mapholisa vho lavhelesa. Transnet ndi yone no tshimbidza vhutumani ha lino shango ha zwidimela, phaiphi dza gese na ole, khathihi na u tshimbidza vhuimangalavha ha lino shango. Tshitereke tsha vhashumi vha Transnet tshi khou kwama u tshimbila dzithundu ngeno ndozwo dza mabindu dzi tshi khou hulela. We have been waiting these picketing rules for them to sign them off. Now that they have been signed off, we as collective Satawu and UNTU, we are still making sense of certain sections in these rules to make sure that we are making sure everything is in order. Varangaphanḓa vha madzangano a vhashumi vha khou amba uri vhaṅwe miraḓo yavho vha khou shushedziwa nga vhatholi zwine zwa khou vha kundelisa u dzhenela tshiṱereke tshenetshi. Transnet has been distributing messages, which those messages they are specifying like things like no work, no pay. If you will be on strike, there will be severe consequences which may be leading to dismissal. Please stop intimidating with our members. Let them exercise their rights. Ava vhashumi vha shuma mishumo yo yaho nga u fhambana kha Transnet nahone vha ri mashumele a Transnet a khou kwamea vhukuma nga tshiṱereke tshavho. Everything that's happening here, it's affecting our economy. And we want our employers to take us serious, to listen to us. We are not asking for too much. What we are asking for, it's at least not below the inflation rate. Our plea is very simple. We're not looking for much. As we speak, we barely surviving. We're just asking for increase. Vhashumi vha khou ṱoḓa vharangaphanḓa vha madzangano vhavho vha sa vhuyi vha humela murahu kana u tetemela musi vha tshi fara nyambedzano dza miholo hune vha ri kwamea ikonomi ndi vhuḓifhinduleli ha vhatholi vhavho. Our stand as a union, we need to digit 12% to 13%. Hence you see the inflation is going up and everything is up. The petrol, the food and everything is up. Na miraḓo vha dzangano ḽa NUMSA na vhone vho dzhenela tshiṱereke tshenetshi sa nḓila ya u tikedza vhashumi ngavho. We are joining this protected strike and we have also applied officially as an organization for a joinder through Section 150 of the Labour Relations Act as NUMSA to join the mediation process in order to facilitate the negotiations between the hostile employer who is currently offering us 4%. Vhashumi vha khou amba uri vha nga ḓo humela murahu u swikela musi Transnet i tshi vha ṋea nyengedzedzo dzi pfalaho.